Последний вопрос. Ну, он не Шейла последний. охрана. У меня тут еще всякие несколько мелочей. אז בוא נעשה זה, Да, вот это- давай ускорять процесс. Я понял уже. Все точно. Меня интересует. Я уже сталкивался очень много раз с тем, что приезжая в Израиль, да, биопсию сторожевого лимфоузла Сентинель делают не онкохирурги, делают хирурги общего профиля. Вот меня интересует вопрос, насколько принципиально быть онкохирургом для того, чтобы делать такие вещи? Именно хирурги общего... Что значит хирурги общего профиля? В том числе пластические хирурги, кстати. Во! Пластические хирурги делают это хозяйство. Запросто, притом, насколько я понял. Плюс я, допустим, сталкивался с тем, что хирург-проктолог это делал. У него специализация была, проктолог. А вот он взял и сделал. Есть ли какая-то разница вообще? Или эта операция настолько простая, что ее, в принципе, может делать кто угодно? פרופסור, שאלה, לא יודע, שאלה קצת, לדעתי קצת קשה. מה שהוא אומר שאנשים שכותבים לו באינטרנט, כן, עם כל מיני תגובות אחרי ביקור בישראל, כתבו לו שניתוחים של סנטינל ביופסי, כן, של הבלוטת זקיף, עושים לא רק אונקו-כירורגים, כן? שאלה גם פלסטיקאים וכל כירורג אחר, שסתם לדוגמה היה לו מקרה אחד של איזשהו פרוקטולוג עשה סנטינל באקסלרי וכולי וכולי. אז בעצם מה שהוא שואל, עד כמה זה חשוב, או שזה ממש פרוצדורה עד כדי כך פשוטה שכל רופא יכול להתעסק בזה, או שלא, בעצם. קודם כל אני לא אובייקטיבי, אבל... וכל פרוצדורה אפשר ללמוד אותה, זה לא בעיה לעשות. באופן טכני אפשר ללמוד פרוצדורה לעשות. אבל במחלה צריך לטפל מי שיודע ומבין את המחלה. ואין אף פלסטיקאי שאני מכיר שממש מבין את המחלה. לחתוך ולתפור, כן, הוא יכול לעשות. להזריק צבע הוא יכול. אבל אנחנו רואים, אני גם רואה את המקרים האלה, ואני רואה שעושים הרחבות למשל לא סטנדרטיות, שלא שומרים על העקרונות של ה-NCCN, על הקווים המנחים. אני רואה שההסברים שנותנים לחולים אינם נכונים. למשל, אנשים שעושים את זה באופן חובבני, הם לא יודעים מהם הסיבוכים האפשריים, הם לא מכוונים את החתכים ככה שיתאים אחר כך לדיסקציות רדיקליות, הם משתמשים רק בחומר אחד ולא בחומר שני. אם אומרים ניקוז לי יותר מתחנה אחת, אז אומרים, טוב, זאת חשובה, השנייה לא חשובה. הם רואים 5 קשריות זקיף, אז הם אומרים, טוב, 1 מספיק, 2 מספיק, הם לא מחפשים יותר. הם לא מחפשים בתחנות לא שגרתיות, למשל בברך, למשל במרפק. למשל, היה לי עכשיו חולה שהיה לה סנטינל בתוך השד. בתוך השד. כאילו לא באקסלרי, אז... בתוך השד. הם פשוט לא הולכים לשם. לא היו מחפשים שם אפילו. הם לא מחפשים שם בכלל. ככה שהגישה שלהם היא שטחית בחלק גדול מהמקרים. הם גם לא עוקבים אחרי החולים. הם שולחים אותם לאונקולוג, כי אין להם עניין בזה. ואז הם לא יודעים מה התוצאות שלהם, הם לא יודעים איפה הטעויות שלהם. הם לא מתעניינים באופציות של החולה. הם לא יודעים מתי לנתח קודם או מתי לתת טיפול קודם.
למשל, הם יכולים להחליט להסיר גרורה בודדת בשעה שיש טיבק, לדוגמה, כי הם לא שמעו על טיבק בחיים שלהם. ולכן, הטיפול צריך להיות על ידי מי שמומחה למחלה, ולא על ידי מי שעושה כירורגיה. לפי זה בארץ, לי מותר לנתח מוח. מותר לי לעשות ניתוח מוח. למה אתה לא מנתח מוח? כי אני לא יודע לנתח מוח, אני לא יודע את הטכניקה מספיק טוב, אבל את זה אפשר ללמוד, אני לא מכיר את המחלות מספיק טוב. כל אחד צריך להתעסק במה שהוא למד משהו בתחום שהוא יודע אותו. טוב, אז תרשה לי לתרגם את זה, כי אמרת כבר הרבה מאוד. Ну, основная мысль всего сказанного — это то, что сама процедура простейшая абсолютно. Ее может делать абсолютно каждый врач. Но хорошо ее делать может только тот, кто понимает в самой болезни, в возможном распространении, как себя ведет эта болезнь, где нужно искать эти самые сторожевые лимфоузлы. Если Sentinel, если снимок лимфоцитографии показал 5 лимфоузлов, достаточно ли удалить только первый или нужно удалять все 5? И он говорит, что также и в Израиле он встречает очень часто, что то есть, делая данные операции, врачи, первое, не всегда делают их правильно, не всегда достаточно эффективно, не всегда делают, ну, один из примеров это хирургический разрез, когда делается Sentinel. Теми, кто этим занимается, они делают его так, чтобы если в случае, если Sentinel окажется положительным, то есть будет метастаз, то через этот же разрез впоследствии делается и диссекция, то есть просто расширяя его, а не так, что сначала один разрез поперек, а другой потом вдоль, и нужно уже так расширять, что там лимфоденктомия приводит к более сильным травмам. Ну, это один просто из случаев, который он рассказывал, да. Еще один случай, который он говорил, что вот буквально недавно у него была пациентка, у которой сторожевой лимфоузел оказался в груди, в молочной железе внутри, не под мышкой, а прямо в молочной железе лимфоузел. Вот. И то, что он говорит, что человек, который не занимается именно меланомой и именно самой болезнью, не понимает в ней, он бы там даже не искал. И он бы не воспринял это как сторожевой лимфоузел от... То есть, вот еще раз он примеры приводил. Поиск сторожевых лимфоузлов под коленкой, в локтевом суставе, где тоже есть коллекторы лимфоузлов. И где их нужно искать. Но люди, которые, то есть врачи, которые делают саму процедуру, которая, еще раз говорю, она достаточно простая, но я понял, делают это недостаточно эффективно, потому что нужно понимать в самой болезни, а не в процедуре. Sentinel биопсия процедура простейшая, но последствия... Короче, каждый должен заниматься своим делом. Я извиняюсь, перебью. Окончание беседы было именно тем, что по документам и по образованию и количеству дипломов профессор Гутман может на сегодняшний день делать операции на головном мозге. Да. Абсолютно легко. Он может быть нейрохирургом. Я понял. То есть его дипломы позволяют ему завтра в операционной провести нейрохирургическую операцию. Но он ничего не понимает в опухолях и других болезнях головного мозга и, соответственно, не приближается к этому. Поэтому вот каждый должен делать то, в чем он понимает. Короче, занимаетесь раком кишечника, раком желудка, вот и занимайтесь. И все, и наоборот. Каждый должен заниматься своим делом. В принципе, я это и хотел услышать. Для пущего эффекта. Так. Thank you. You're welcome. Все? Мы все вопросы закончили? У меня еще есть пару вопросов, я их даже без видео задам. Можешь выключать. Профессор, туда рабалаха.